ova tema. Zašto se plaše Balkanaca? Kažu jebote, oni Balkanci, oni stvarno katastrofa, jebote, svi su neki masovni ubojice, dileri, prostitutke, narkokarteli, osim toga oni imaju običaj svaki dan, zlostavljaju svoje stanovništvo, to je kod njih ritual. Nego svaki put kad zlostavljaju stanovništvo, cijela jedna Amerika doživljava psihološke, emocionalne šokove. Nego Balkanci su jako zastrašujuć narod, i Hrvati, i Srbi, Albanci, i Bosanci. Zastrašujući, nemaju ni kulture, nemaju ni bontona, ni ništa, baš katastrofa, kako bi se izrazio.